Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Hamaulai moro Shillong. Kimat jongkani ke janmiet ka khat pratarik Jylliew arhajar arfsau. Tungini phashwa shakimat Khubor na ke Jylla. Ki pulit ka special cell jongka East Khasi Hills District. Kilayo bat ya kawai ke taksi kamai ha IGP point ha kapor kumba san baje menta ke janmiet. Bat ha ke jingkan ra ya kani ke kali kamai. Kilayo kurup haduk syihajar nyuspa nyopun riu teli ki dawai kuli yaba. Kibala syak pengat kum ki jingdi pun buai bat ki balong beai. Nagani ke kali kamai ki pulit kila kemno ya kawai ke kentai kabarak ya kini dawai. Hak jing tokit jong ki pulit kani ke kentai kala plaba kala kiu daka kali kamai najan ka kherdop jong ka Shillong Civil Hospital daka jing mu ban let chakhandai la. Ki pulit kila sertap ha plau jongga Meghalaya High Court hadin baladon bapa email dak ba berngem ban bu bom hagni ke yeng bishar. Kani ke dai kesin ke baar ba ka High Court ke syak berngem pen betai bom. Wei na ki he pulit ula ong ba tang syok pediang ya kani ke email bala pha syaki bor ba dei khmi jongga yeng bishar marmar ketnat pulit kala pha ya ki pulit ban pen klan ya ke jing pahara ha plau jongga yeng bishar. Ki pulit gila pha ya ki pulit pelip bom bat ki so sma syagani ke jaka haduk menta ke jing toket kadang ya syakman ki dikhot jongga New Trap Youth Council harengkat ke jing trailang bat kaseng samla laumali kila yok bat ya ki samla ki ba im kerni bandi drug hadien ke jing pen upshrip ke ba haduk lai genta ke HYC kan saya selok bat kini ki samla ban pentemai biang ya ke jing im gujungki Ki Sipai Border Security Force jongka 200 Battalion rengkat ke jingi trailang bat ki pulit ke Jylla Meghalaya. Kila ya ukurup haduk khat khandai hajar kilo ke sini ya ke bala temu ban shalan beain syakari Bangladesh ya ke bala buri ha ke wei ke yingja ke badan hajan khapot ha ke shnong Rongra South Garo Hills District. Ki pulit ke Anti-Narcotics Task Force jongka East Khasi Hills District kila yok kurup South Spa Sanpusau point laipu gram u drug heroin ha ke jing talasi kali jongki hajan Madan Rating Police Station. La yok kurup yok drug na ki arngot ki kentai Manipuri ki basyong ha ke wei ke kali tourist. Ki pulit kila kemno yakini ki arngot bat ka jing tokit menta kadang yak syakman hadien bala register case hapo ke section RFWC stroke Arp Khandai jongka NDPS Act ha Madan Rating Police Station. Menta tungi ni pai syakimat Khubor nakari. Menteri rang bakdo kari Narendra Modi un lam khmat ya ke jing rakhi ya ke International Day of Yoga ya ke ba on penlong hanong ba Srinagar jongka Jammu and Kashmir ha ka arfuai tarik Jylliew. Modi ula kentu ya barok kinong syong shnong jongka India bar ha ka Pyrthei barok ko wei bakini simentalang ha ke yoga ha ke ni kesni. Menteri Ketenat Kampo Yeng jong Sarkar Pedeng Amit Shah ulalum jinyalang kerke ban ya kren halor ke jinglong jingman ha Manipur namar ba ke jingya kanat kala sedang biang. Hagani ke jinyalang ke bau Amit Shah ulalum lawan bani simentalang ru daki he sipai nrei om semlaya thu pat ke ei garai ke ba kelai sim hagani ke jinyalang. Unong yalam kaseng Kongres Rahul Gandhi ulapan benapat ba resign no na wayanan bat beteng banlong kum MP jongka Ray Bareli. Lapan menaruh pa kaseng Kongres kan penyakun da kepara jong Rahul ka Priyanka Gandhi na wayanan. Lapan mi ya kani jing mena hadin ke jing yakran ko bnia hapadang ka yeng kasem jongki Gandhi bat kinong yalam jong kaseng Kongres. Menteri Sarkar Barim V Murali Dharan ula takranting yau Rahul Gandhi bat ula keno bau Rahul ula syet kelaya ki pat ba jangka wayanan constituency bat upen kelaya ka wayanan kum ka nongkenti jangka yeng kesem jong ula keren ya kini hadin bau Rahul ula pen bena ba resign no kum MP jangka wayanan bat utemu ban penyakun da ka para jong ka Priyanka Gandhi. Kidon hado arfu arngut ki brio ki balayap hapo ka arfu saw kenta na kadaw ka jingshit palat kasni habihar. Ka India Meteorological Department kala penmi jing maham baka jingshit kasni kan nang jur shushu hagini ki nyopo ar kenta ki panwan.
Kajing syet kesengi habihar kalau palat ia ka 20.1 degrees Celsius. Mentah tungi ni pai ya kimat Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Presiden ke Russia, Vladimir Putin, ulaya ro ya ke North Korea, namar bakal ya rap shisha ya ke Russia, hagani ke thma Persia ya ke Ukraine. Ulapan pauru ke jing sengungu ya nong yalam ke North Korea Kim Jong Un. Namar ba udon rengkat lang bat ke Russia, wat apa deng ke jing syak maham, bat ke jing syak penting ke bebon jai na kiri sepni. Ki sipai ke Israel kila kam bakila yok niap kumba marshiteng na ki perton sipai jong Hamas. Ka Israel Defense Forces kala yatu batang hapo ka sauho sngi baki sipai Israel ki khanraha Rafa kila yok niap hadu sanspa sanpongut ki Hamas. Kila kamru baharafa ki don sau batalion ki sipai jong Hamas nrai art batalion kila jan Kylleng. Layalam yo Nikhil Gupta siya yeng bishar ha United States nrei ke yeng bishar kala penkesan ya u. Nikhil Gupta ula siya kena bo udon keti hagaban penyap yo nong yalam ka Khalistan u Gurpatwan Singh Panun. Upanun uday nong yalam jaga seek for justice nrei ka India ka Kenya u bo uday leno. Ki nong shong ka South Korea ki don hapadeng ka jing ka bakraw na ka daw ka jing ya ki sange trekam ki doktor. Baro ki Dr. Kim Shim lawan sa hospital, bat kila kanglut ya ki klinik ki jong ki ru. Tinong pang ki haban lek pai no shala yeng klem yo jing sumar AA na hospital. Ki pai ba ki kentu ya ka sorkar bakan ya penbek no bat ki doktor, namar ba ki pai ba ki kelalang kenya. Kito kilong kimat, kublai.